TWF long live. Tipra long live. This election by the Makinai. Tipra a good time by the Makinai. Village committee নির্বাচন তাই মাঠে নাই কি আছে সব চলে না Tipra sa ko thanda di to implement makinai ki ak sobat tarinai want to parliament bill di to implement makinai ki ak sobat tarinai Tipra sa ko thanda di implement makinai ki ak sobat tarinai Village committee nirbachon tagi India government এখানে স্থানীয় নিশ্চয় মাপ একট এমন বেল মাখাই নয় Tipra একট এমন বেল মাখাই নয় media part logistics committee Bagma block committee Tipra Motha WF YDF joto bai joto ni tangla jora open sing tini deputation polaina ni bagui mak khalekha sara Tipra ganangui Tipra Motha bai kaisa kotor block deputation nai kaithana demand central demand chini Tipra se kon dai remain mak khainai BC election dai conduct mak khainai table 120 feet amendment bono dai buskani that session no rawon pass khainai ni bagui chini demand jeng jotno siwo sara Tripura ni joto borong ni siwo village committee last 5 year wrongway village committee election village committee election ya mane janoprotinidhi kore mane o am saini lukurone samosa no kok sanai kore am saini samosa no kok sanani bagai bon problem no solve khaina ni bagai keboni responsibility kore alternative di tumangkha chini Tipra sarok di private kha or jaga Tipra Motha simi di private ya CPM bo di private Congress khaine bo di private BJP khaine bo di private samagro Tipra sa village committee election conduct khaije ni di private kha boni bangwe chini bobagra daiti village committee election khaine bagoi जों election commission bobagra netritwe bo thanglai kha daiti implement daiti conduct khaine ni bagoi boro tabo phane green signal loya khabo pro election na kintu high court ni je order tongmani bo December ni bisingo no BC election khaine ni bagoi time bound khai raja waise to lai thangkha high court ni je verdict no porjonto maneliya election commission te state government hage chuno deprive khai go almost sara Tripura ni lukuromno sing subida rawani bagoi boni odika no rawani bagoi BJP pa pai thangbelang thang joto village committee wa chini kuno samosa kore kintu janoprotinidhi village level ni sarkar joto ni chai 12 বছর ni sikon sarkar othochi ni bagoi chini naw khaya BMWI naw rawani thang chini gana wo rega samung tang rawani thang rubber plantation beneficiary selection thang nini pottery farm selection thang joto borok sikhi khayo tabau ni finance commission te strictly guideline ofika je জনপ্রতিনিধি করে কে রাংসি রহলিয়া
bus kang ni simi ke rang simali yang ne hai si tabok kicham masa finance commission no mai 16 finance commission tabok prothom khaijak kha aprang ge te rang simali yang ne ha tabok je kicham masa sok payment ni rega te ga ni project ro mo ro sok payment ni bo pu jang to bon dong mu thana ge omo hani bang we chung chini Tipra sani odika ni ba we chung ba gra pang malia omo ni tu chara Tipra mo kan pa khaijane andolon khaijane nei ini 14 तारीख को फिक्स है और 14 तारीख सारा त्रिपुरा ने ब्लॉक ऑफिस ऑफ ब्लॉक डेपुटेशन हो जाना है ओनी लॉग लगे चिनी और ब्लॉक कमिटी बागमा ब्लॉक कमिटी त्रिपुरा में थाने सिनेमा है ते कैसा 120 फीट अमेंडमेंट कदम मा लॉन्ग टाइम पेंडिंग जो तो न साव जे बहुत दान रंग के फाइसा फाइ जे 120 फीट अमेंडमेंट हा के एडिशनल बांग एम्पावरमेंट नाय बरन फाइनेंस टेबल गोबां मानाय शेयर ऑफ टैक्स गोबां मानाय नेनि सीट गोबां ओइ थानाय गोबां मा आरो नो 120 फीट अमेंडमेंट Tipra सानि डेभलप जानाय जे प्रोविजन दङ गे इलेक्शन समायाव सालायनाय